Afyona Gelan, Afyona Kurdan. Beşê du. Sala 2020 ji bo gelê başûr pir biêş bû. Wan bi dehan cinayetên hov jiyan kirin. Cinayetên ku bi fermana Qendîlê hatine encam dayîn. Vê salê rûyê rastiyê pekekî bêtir eşkere kir. Gelê başûr baştir fêm kir ku xêrekî vê rêxistinê ji wan re tune ye. Di vê salê de armanca cinayetên rêxistina pekekî şênî û hikûmet û pêşmergeyên başûr bû. Bi dehan caran şer bi hikûmeta başûr firot. Pêşmerge û berpirsên ewlehiyê terör kirin. Ciwan bi hinceta Sûxuriyê revandin û kuştin. Rêkên gundan tenete kirin. Pişra çavkahaniya serekî ya jiyara gelê başûr ku boriya petrola Kurdistanê bû bi terzê terora Daişê teqand. Berxwedan û lehengiya ku pekekî qala wê dike ew cinayetên ku bûne beşek ji jiyana rojane ya gelê başûrê Kurdistanê. Cinayetên sala 2020 yek revandina ciwanekî duhokî bi hinceta ajantiyê. Jûrê cinayetê revandin dem 29 heyvayek sala 2020 cih gundê bêbadê girêdayê Çemankî li serê sibaha roja 29 meha kanûna duyemîn ya sala 2020 çekdarên PKK biriya xapandinê ciwanekî gundê Siyarê kêşî gundê bêbadê kir û pişra desteser kir. Ew ciwan Cotyar Muhsin bû. PKK pişra ew veguha bû zindanên xwe yê Rojavayê Kurdistanê. Cotyar bi awayekî hovane ji hêla PKK ve li garê hat qetilkirin û pişra got ku eskerên Türk ew qetilkiriye. Du, qetilkirina pêşmergeyekî başûrê Kurdistanê. Cûrê cinayetê qetilkirin dem 24 heyva 6 sala 2020 cih gundê Keşanê girêdayê bajar Rêzaxo. Çekdarên rêxistina PKK li roja 24 Xizîrina sala raborî 2020 gulle berdana hemolatiyê bi navê Abdal û pişra cesedê wî avêt gundê Xêzavê yê girêdayê Batûfê. Ew bûyer li nava gundê Keşanê çêbûye. Abdal pêşmergeyê xanenişîniyê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê bû. Sê desteserkirina pêşmergeyekî başûrê welat. Cûrê cinayetê desteserkirin û revandin dem 2 heyva 7 sala 2020 cih sînorê Sîdekan. Li 2 tîrmeha sala 2020 çekdarên PKK hemolatiyê bi navê Egîd Taha ku berê pêşmergeyê lîwaya 7 ya 75 bû û ji şêniyên gundê Lêrkanê yê girêdayê Sîdekan e. Desteserkir û revand çekdaran dest bi ser erebeya navborî jî degirtibû. Çaranûsa Egîd heya roja me ya îro jî nediyar e. 4. Mecbûrkirina hemolatiyekê ji bo sekskirinê bi keçegerîlayek PKK re. Cûrê cinayetê ehlaqî û gevxwarin dem meha nehaya sala 2020 cih gundê Cafirkan girêdayî Xelîfanê. Tu cûrê cinayet nemane ku rêxistina PKK di rasta şêniyên başûrê Kurdistanê de encam nedabe. Bê ehlaqiya rêxistinê gihaya astekî wisa ku êdî buhayê şeref û namûsê jî li cem wê nemaye. Li naberasta meha îlona sala raborî sala 2020 sê çekdarên PKK yek jî jin çûn cem hemolatiyekî bi navê Sadık Kesir Elî ku ji şêniyên gundê sergeliye. Wan li projeyeka xwedîkirina masiyan li nêzî bendava Bêxmê hevdîtin bi Sadık re çêkir. Baş ku ev her sê çekdarên PKK digel Sadık rûniştî û çava xwarî û hinek jî nîqaş kirin çekdarên zilam yên PKK Sadık û çekdara jin bi tenê hêştin. û Sadık mecbûr kir ku karê bi ehlaqî li gel vê gerîlayê de encam bide û çekdarên zilam ew qeyd kirin vîdeoyê. Pişra bi rojekê ev çekdar carekê din diçin cem Sadık û jê re dibêjin. Pêwîst e tu werî geliye zenta ji bo hevdîtinê berpirsyarekî PKK. Sadık diçe ciyê mabest li wir berpirsyarê PKK gefan li Sadık dixwe ku heger ew alîkariya PKK neke ew ê wan dîmenan nîşanê hevjîna wî bidin û pişra wan qetil bikin. 5. Terorkirina berpirsekê ewlehiyê başûrê Kurdistanê. Cûrê cinayetê terorkirin dem 8 heyva 10 sala 2020 cih gundê Gelîkê li berwarî bala. Li serê siba roja 8 cotmeha sala 2020 çekdarên PKK Xazî Salih Elîxan berpirsê asayişa xala Sînorya Serzêrê li nava mala wî li gundê wî li Gelîkê li nava zaroyê wî teror kirin. Çekdarên PKK bi çeka nîşanşikên yanî qanas Xazî Elîxan teror kiribû. Ev cinayet rasterast bi fermana Murat Karayılan hat encam dayîn. 6. Desteserkirina hemolatiyekî binarê Qendîlê. Cûrê tawanê desteserkirin û revandin dem meha 10 ya sala 2020 cih binarê Qendîlê li destpêka cotmeha sala raborî 2020 çekdarên PKK hemolatiyê bi navê Abdullah Xedir Heme ku ji şêniyên gundê Şînavê yê girêdayê bajarokê Jarabê bû. Desteserkir û revand heya îro çaranivîsa Abdullah ne diyara û tu agahiyek jî naêzanîn. Teqandina boriya petrola Kurdistanê. Cûrê tawanê terora navdewletî dem
28 هیوا 10 سال 2020 جه باشوری کردستانی رخصنا PKK لروجا 28 جوتمه سال 2020 کاری که هر قرش لدیجی باشوری کردستانی انجام دا و به طرز ترور بوریا و گوهستنا پترول یا باشوری کردستانی جبو ترکیه هدف کرو تقاند او بوریا پترول به چاپکانی سرکیه جیارا گل باشوری کردستانی دابین کرنا موچیه وزیفداران حکومتی دی حسباندن دشت عجیب دبی بیری دا روقاهمیا PKK بو وقتا برپسیاریه تقاندنا و بوریه هلگرتی لبل جهه کو بوری لی هاتیه تقاندن دو بوری دنجی لور هنه و ین دولتا ترکیه نه PKK بوریم برایم خوین ترک هشتنو ین باشوری کردستانی تقاندن به کریارا تروریسیا PKK به $100 میلیون zararlı باشوری کردستانی خست هشت تنتکرنا ریا گوندین دهوکی جور جنایتی terör و قتل کردن دم یکی هیوا 11 سال 2020 جمانکی لروجا یکی چریا دویمین یا سال 2020 لنزی دمجمیر 5 سری صبح چکداریم PKK دو تنته لسر جاده یا سرکی یا نابرا گوندین به بادی و کانیکا لناچه جمانکی تقاندن اف تقیم بدرویتی یا 630 متر جی شرکت پترولی بود نه ترورکرنا پیشمرگه کی جنگه پارزیه جور جنایتی ترورکرنا پیشمرگه کی دم چاری هیوا 11 سال 2020 کانیماسی لروجا چاری ماها چریا دویمین یا سال 2020 لنافچه داریا کانیماسی یا سرب دوکی و چکداریم PKK اوتومبیلی که پیشمرگیان کو دخواستن بچن سر کاری خو یه جنگه پارزی به بمبه که چاندی هدف کردن به انجام دا دو پیشمرگی بریندار بون یک دنجی شهید بود ده قتل کردن حملاتی که سیویل جور جنایتی ترور و قتل کردن دم هشتی هیوا 11 سال 2020 سیدکان لروجا هشتی 11 سال 2020 دا حملاتی که باجروک سوران به ناب محیدین هرکی کو به مرما به دستخسنا دارین حشک جبوی زبستان چوب و چیای بوله کو دکوه سینور سیدکان مینای کو به دست PKK هاتو بو چاندن بیویدا تقیایه 11 استدما PKK سه ولاتین باشوری کردستان شهید کردن جور جنایتی لبو تبگیرین PKK دنابا گوندان ده دم 12 هیوا 12 سال 2020 سینور دیرولوکی روژا 12 ماه کانون یکمین یا سال 2020 جسد سه حملاتی نافچه یا دیرولوکی به نام محسن حجی سلیمان حسن صادق و سفر سلیم حمزه دین دیتن وام به صدام PKK جانج دستان جبرکو چکتارین PKK لبو تبگیرین خود خسن نابا گوندین باشورو بالفر بردوام و گوندان بمباران دکنو شینی دبن قربانی 12 terörkirina peşmergeyi ki Kürdistan'ı jüri cinayeti terörkirin dem 14 heyva 12 sala 2020 bunde dereşi cektarin PKK'li 14 maha kanunu yekemin ya sala 2020 erişi noktaya ki hezim peşmerge li sünürü bunde binabe dereşi ye palizgaha doğu gekir ve erişi da efseri ki hezim peşmerge binabe Abdurrahman Emin kupilleya milazım yek bu ujibakuri Kürdistan'ı bu şehit kız sizde eriş lister peşmergeyin Kürdistan'ı jüri cinayeti eriş şerfrotin به پیشمرگیان دم 12 هیوا 12 سال 2020 سحیلا لسینور روجاوا و باشوری کردستانی لنفچه سحیلا هیزی که چکتاری یپگی به فرمان قندیلی خوانیزی سحیلا کرو تقلب پیشمرگیان کرد چکتارن هول دا کو بریکن قاچاق دربازی نوا سینورین باشوری کردستانی ببن اف چکتار کو هجمارا وان هش کز بون جبال هیزین پیشمرگی و هاتن دیتن پیشمرگی به ارکا خور رابونو جوان خواستن بگرن سیجی و گران لیبل یندین مکور بون و دربازی باشور ببنو بشرا شر قومی وان به چکین گران اریشی پیشمرگیان کر 14 دست سرکرین حملاتی کی بنار قندیلی جور جنایتی دست سرکرین و رباندن دم 16 هیوا 11 2020 بنار قندیلی لنابراست ماها 11 یا سال رابوری 2020 چکدارین PKK حملاتی بناب قهرمان عبدالله شکر کج شینی گوند بوکریسکان و آلیگیری PKK بو دست سرکر و روان چارانوس و قهرمان حیار روژا میا ایرو ندیاره 12 رواندن وظیفه‌دار کی شهرداری جور جنایتی دست سرکرین و رواندن دم 17 هیوا 11 سال 2020 بنار قندیلی لروجا 17 ماه 11 یا سال رابوری 2020 چکدارین PKK حملاتی بناب توانا حاجی صوفی کج شینی گوند بوکریسکان و وظیفه‌دار شهرداری ورتی بو دست سرکر و روان چارانوس و قهرمان حیار روژا میا ایرو ندیاره تنتکرنا پرکی لچمانکی جور توانی terör dem 22 هیوا 12 سال 2020 چمانکی
Çekdarên PKK li roja 22 meha kanûna yekêm ya sala 2020 li Çemankê dîsa xwestin aramiyê durist bikin. Çekdarên PKK li dema derbasbûna li ser pira Baremînkê bombeyek danav û pişra ew jî bi cî hişt. Lê her du zû da hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ev plana PKK bombe pûç kirine. Di beşa siyem da em ê tawan û cinayetên PKK'niyê sala 2019 li başûrê Kurdistanê eşkere bikin. Li benda me bin.